Jesus high. Jesus high. Lift Jesus high. Lift Jesus high. Lift Jesus. Low sitting lower. Low sitting lower. Low. He is a loser. He is a loser. He is higher, 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 higher. Higher, 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 higher. Higher, 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 higher. Lower. I will praise your holy name. I will praise you, Lord. I will praise your holy name. I will praise you. I will praise
kauhiwa i e te takwhai makta toru. Kore atu ke kauhiwa na te teo mai pe, e whahoka ki koe hiwa e taha i he hiri koe ia mea e minista. Maro apito, mukatako mea i whakilalo. Tape pe mai afio ai o tua mafu. Ko e tū ki mua i he ako pe mai poto i he whanua ko tonga. Tape mai afio tu po wono ko e tū i he whanua. Kai umaha no whare. E ai whatapu ki he ekpare mia kai umaha kautake pureanga. I he ekpare steni. Toke tā ahio kai umaha i katnari mafi me kautake loto e whanua. Kai e whatapu mawaheni ki he kea o e prokalama aptanga whatataha ai whanau ako e whanua. Kako Egg Minister o e ako pe mo e ako ngā ue, Honourable South Sovereign. Wat whakeni pe mo e whatapu ki he kaupure ako, kai o mai kauwhai ako, mok motore whanau ako o e whomnima, ono mo e fitu, ta pekeni ihi pe me ngahi ako whakatesiare, tau kau whatapu to fasi mai afi atungi. Te whahauka te pēr. Mi hiva i pe mo tanu po wai ai mama. Ramai ko tung Fiona ko tangata mafifini na ngahi imisio ya Fiona. Ortai pe koloa ia ai whana wako e whanua i he kautaha lautu hitapu mo Scripture Union ko hiko e whainga maarie i he tatake a Fiona lava i te mau kaupata pe amo e Egg Minister o iako pe amo iako ngā we i tonga Honourable South Sovereign. Manaki kene whakoloa ai whana wako o e whanua o kukau i kautaha lautu hitapu. Mau whamu pe ia o tua, e whanauni,
Ko e lau ai tohi tapu, pe tokang i ako, ke lau ai siwi, ke lang lang ia e afioni. Ko kau ke kau taha lau tohi tapu, ke lau ai tohi tapu, e mau pe moe ulunga, lelei, moe toonga mo ui lelei ai sino, ada mai, kai mea te puho nau lau mai. Mau te ka te koe ai whatongia ai pongpongi, tā pua ke mai ai ek minista, e me ngai fua whatongia ko toa pe ku whai mai pule anga kai mai whonua. O te tau pe ke ngahi ako anga ai pule anga, me ngahi ako anga o ngai siasi. Tā pua ke mai o toa ai whatongia ai pongpongini. CEO mo tale kita ai potungao ako ai whonua, toke tā tangkina moi stin, kai o mai kau taki ako ko toa pe ngai sistem ako ai whonua, tā pua ki pia ke whakamanu ia. Whai aho mau tataki, pe tu ke hoko ai prokalama o aho ko eni, ko e tāpua ka teki mau tolu ko toa. Mau kore ngai marohini a sisu kalais, na ke ako mai ko mau kalotu, ke mau lea o pehe, ke mau tamai ko he vani, ke tāpua huafu, ke au mai ho pule, ke whai ho finangalo, hange ko he langi, ke befo ke mamani. Wha ke mai aho ni ha mau mea kai ke hanai, ke wha mole mau ngahi ang hala, hange ko mau wha mole ke nau tolu wha pe ko mo ua mai. Pe aua nā ke tō ke mau tolu ke hai whaafu ke mau tolu me whiri, he ko wai pule, mai mālohi, mai koloria, o tā ngata, pe tā ngata, amen. Tapu moe a whio e tō mawhi e tau lotolotonga, e kou whaitapu ki he Eik Minista e ako, me ako ngā ue, Siau Sowareni. Tapu moe Palestini ako e Siau Sisiran tau ataina o tonga, e whikau toke tā mere ana puloka. Tapu he niki he tare kita kau tahalau te hitapu, e whikau pensimani a kau ala tonga, e kou kore ke hufanga i ngahi tala whakatapu ko toa pē, ko a whaki atu pe mei moani. Ka tā mua mo oku ai whengamari e koeni, ke tongia ai whatongia, kono taritari, ai lea whakalotolahi, o e pongpongini kako Eik Minista, o e ako mo e ako ngā ue, ko Honorable Siausi Sowareni. Eik Minista ko mau fia au pito i he pongpongini, ke taritari lelei, mo taritari loto maafana, ai feitu una. Kuhi ko e mea mai i he pongpong koeni, ke toha koloa, ma whalato lahi, ki hako tupu o e whanua, ka koe whanau wako pa me ngahi koris ke ke. Kuna kau mai, ki aptanga e kau tahalau te hitapu, ki he weekend koeni. Mau taitari fia loto maafana e feitu una, e huafa e iko si sukalaisi. Mau fia kotoa pē, whataha pia moe kaweinga o e aptanga, koe otua i kuna, o kuia te tau tolu. Mau whaamu, mo amanaki lelei, ki hakoloa, a mua tāpuaki, e tōpa me feitu una, ke whakoloa aki, ai aptanga te vita, ai kau tahalau tohi tapu. Koe au kai te utoe whaloloa i whengamari e koen, kore at whanau. Tau whake ha paspasi, tai lelei ai Eik Minista o e ako, ta me ako ngāwe. Mahalo a pito. Tamu e toa mawhi. Tapu ki he potop tapuni. Tapu ni ki he Palestini e ako sa Swasiliana. Pavikau amian puloka kau ma pavikau pensimantong kau ma ki motol kau taklot. Tapu ni ki motol whanau. Atu pe mua ki hufanga e whakatap kakato na kamata ki tau popo tano he pongpong ini. Kai whai at pe mua haki tokoni wawe pe mo no. E pensiman koe whakau ia whai paki tā noa. Pe o si wawe pe patuka whaiga maari e nā waha whehu ia whanau. Tau te whitu e whaiga maari e pe ni. E ku sisi hataimi ia whaiga maari e ke motuani.
E maulawa toi ki ngai apiako ke kehe o whahatala noa mo whahasio ke ngai mea au tokanga ki ai whanau. Whawhiwhi au mea hene Palestine ai ako e Saswesiliana. Whawhiwhi ke mo astolahi maheni. Ai meu mo iloi kau e whatongia e whaarere atu ki mure ngai whataha ke. Whataha, au ke whataha e UN, whataha whakaminista, mo wala mea pehe. Au ku, ono o mai koe ne peni. O ke whoki a koe. O tala whatongia mai koe e ngahi kupu ke pureanga, mo e whakahoko mai koe e whaiwhekau kau. Koe ngahi kupu ia koe, e wake o mai a o kore mai. I sta te lava o arangi o whai whatongia koe, o mo ua e aho koe, alato e aho koe. O pe nia tala mai pe ia, pake arangi he tāta hongo fulu ke tāta ha, ki whasmoe ahi, whai aha ki wahe ai. Koe ka hana nia pe ni o mahuinga ia pe au ia he whai whatongia au whai, ko inga pe lere mai koe ni, ki he aho ni. Koe whanau whai pia ki wahe pe, ko ilau ke ilo rereang e koe toi tapu i he motuani. Koe ki tāna ki atu pe ki ho whangahau. Ange ko mea koe a Palestini he maulere atu ke hufi ai apiako koliskon ho whangahau i ewa. Na ulokiako na e fo'ou, na mato hufi. Na ngā kau i he mea maari ai Palestini. Ano te iwa ke whanau ke whafonu e na ho whangahau. O si ilo mo si ilo pe motoi fo i rea ko ia pai kai ke weke atu. Na kai ke ilo e hata. Ko hai hene o kui he ako me pureanga. Hika ngau mo nima mo tolu me he uwako ai pureanga. Fefe mo tolu me siasi. Sanga ke me reana i tola hange pureanga i siasi. Ton ke whahare alahe ke... O whiawhia ma ke he motuani mo loto whawhetai whainga maari e koe ni. Ki tau whataha mai whasmoiafi. Whahapopo tā noa mo whiawai aki. Koe mahake whaaririfu koe ni koe COVID taha hiwa. Mahina pe pau kai ke rifia pe papaka e ke hataha pe whonua. O kai ke whiriwhiri mānako ia. Koe ke tokanga mai ia pe koe tonga kita, pe koe pālangi, pe koe siaina, pe koe siapani. Mori ke mama. O tutui atu pe ia kia whahinga taha pe. Koe mahak whoko ni koe ke ne toka e ia. Ai tau ngata whakawahe whonua. O pe he te walo peau ki Hamoa. Pe te walo peau ki Nusila. Koe ke toka ngai ki ai. Taha pe, whonua pe. Lava pe ia o kapa whonua ko ia. Pe koe matakari, pe koe kainga ko ia. E whika whamui taha e sio hake whamamani lahi. O vaine whonua e uangiau taha tolu o wau kai mahaki. Whonua pe koe wahenga e uangiau taha tolu wau kai mahaki. Puke u ova he toko wanoa miliona. Pea ko smaloloa e toko 5 kilo no mano. 5 kilo no mano tupu. Aneu huia ko whika whamui taha ia. Kau e pongpongin tau whawhetai pe. Oku kei hao pea tongani, te iau mai mahaki, ki o tau whonuani. Kai he tau sio koe ke whikani, o si mahina opito pe ne whakaririfu. Mahina opito pe he kahau, te ne uesia ho tau ki whonuani. Ne ongo pe au mai pe ikai, te ne kei uesia pe whonuani. Ko hinga koe tau whingao e aki, mo whi whalala aki mo ngai whonua i muri. Te ne uesia e tau nofo, mo tau tō o ngā. Ia e taimi mahalo te paupeke tau tui hangai maasi, ia whei tuu peke tau alu ki ai. Tene uesia e mo ui hange ko whewhanonga aki, ka moe tau whiohi. Tene uesia lahe, mo ngahi ngau e keke, mo mawanga mo ui, ka umaa ai ako. E ala uesia, pa une lotonga uesia whakata mai ki tau tolu. Kai tau te whito ka ki mou tolu, ai whanau. I whakairifia peheni ai COVID taha iwa, o lahi whauai ai ngahe uhinga ke tau irifia ai. Taim lahi au nofo i whakaukau, o i kai ke ngata pe iau, kau whakaukau ke whamiri, whakaukau ke kau ngāwe pot ngāwe, mo whakaukau e tolu mano tupu koe ni au toa ngai he pot ngāwe ako.
Atu pe ki lave vave atu pe ki ngā ue pot ngā ako ki hono whawhi paki i koe ni mono whasisi ai wesia he COVID-19 wa ai ako. Hange pe wong mo osi loi, an mo koutu pe na mo kau ai. O teu he pot ngā ako, whengau aki pa mo ngahi ako ai siasi. Hangahi polo kalama mo hangahi whounga ko hinga pe ke whasisi hono wesia ako kia ki mo tolu. Mo osi loi lelei pe, koe tau ako, me lere me whepueri, osi ke kamatanga ti se ma. Pagaya rewa ha lockdown ni pe koe tau pe he, tāpuni a ngahi ako, o owa he mahina taha pe mahina ua, koe whai atu e tō ako ia ki Sanuari mo whepueri. Ai koe mea rewa kou whai ngau e ki ai, hange kou lau, whai whepotano aki, po ngahi ako ai siasi, ke iaha whounga e whakasisi i ai, ha more ai tau whakaako, tau pehe hange koe tau ni. More ai alu koe a ko au tau pehe ke tok osi ke tau kahau, kai whengai pe ke osi pehe tau ni. Ai au whae ngāwe ai e pot ngāwe, whengau aki mo ngahi ako ke. Ko uhi ngā pe o apau e tā mai ke tā pune ako, ko uhi ngā pe koe mahaki koe COVID-19 wa. E kei lawa pe o whakahoko atu pe hangahi whaunga ako ki homo ngahi api. Ko tui pe na mokau e trial, ne ai pe e whaunga alu he retio, alu he TV, ka umā pe toi printnet pe mo ngahi pe pai ni. Pia mai nei mo website ki o ngā ke o lawa si o ha ngahi vitio, o i kau whai ako o nau ako i, ai ngahi re son koe ni. Mori ke mama o ha mau pehe mato e tatau ia pa mo i kau whai ako i loki ako. Ka koe uhi ngā pe ia ke whakasisi e hoko o more e tau ni, iha toi tolo i atu ai ako o ova i ngahi taimi o tawanga maheni ki ai. I whakafonga koe ni, e lava rewa, ke whai pe ako, tau pehe pe pesete walu noa, en effectiveness pe koe ne sai, ka usai a ngeia i ha mōre ha whai tau ako, ka kato e taha. I he osi koe ne ngahi teu koe ia, o wai e whakaukau, mahalo ha ngahi aho he mahina ka hoko mai, e toi whai paha no toi tesi, pe hono wakai. Ngāwe aki a ngahi mea na mau ilo, mi hono tātā noa i mo ki mau tolu, ka umā ai ngahi mātua, mo i kau whai ako. Ai ngahi mea nei ton ke whakalelei, i he uraki tesi koe ni, nei whai koe ni, me he potu ngāwe. Koe whaamu ia, i he taimi koe ni o tau teike mau ai tau tohe COVID, taimi koe ni o ke ilere ako, ke tau toi mateu wange, ko hinga ki ah taimi koe, e ala au mai ai COVID ki tonga ni, pe iaha taimi, e whie mau ai he pule anga, ke tāpu nei ka mou nofo pe i api, o ke ilawa pe ako, a ki tamasi mo ki tahine kotoa pe, i he taimi whainga taa pe he. Mahino pito pe, koe toko taha kotoa pe, koe kiahane internet. Mahino pito pe ia, toko taha kotoa pe, koe kiahane TV. Ai koe uhinga ia, whainga ai pule anga, whenga oe koe ni mo ngahi pot ngaue, e ngahi siasi. Pe koe haa rewa hafo i mix, pe koe blended mode, e lava o whahoko ai whatongia. Ki lava alu he retio, alu he le TV, internet, kai umaa foki ai pepa. Ai hange ko no print out, ko no photocopy, ai ngahi nau, ke lava ai whanau, o ako pe ho nau ngahi api. Kako tui ko mea fie taha, ko ilo he mātua ai whatongia mamafa koe ni. Koe mafa tuki o whahoko he ngahi kau whai ako ki he nau whanau. Koe ko ha mea whai ngofua, pa koe ko ngai e ngahi feedback, pe koe ngahi mea o mai a mei he mātua, koe nau ilo i koe ai lahe ngau e ton ke whai, i ono ako i koe whanau. Koe ai wai whamalo he ni, ka mou tolu o mou take part i he trial koe ni, mo whengau aki koe ni. Kai whitou whahoko atu ko mou ngahi mātua, e nau whikau whakataha mai, pia mo i potu ngawe, ka umā, ai potu ngawe ngahi ako ke he, ai siasi. Ki he whenga koe ki tau toka teu, ki kei lava pe ako, ta tau e pe koe ha, ai mea e ala hoko, ki he COVID, pe koe a wha, pe koe ngai whakatamaki pe he. Kai ke, e os koe ne tau lockdown, koe ne he kamatanga e tau, nei koe uhinga tahe, ngai uhinga koe nei whai ai kori ka pensimani. Nei tokanga makehe pot ngawe, ko uhinga pe koe tuunga whaka atamai, pe koe tuunga whakaukau, ai whanau,
i he osi kone ai lockdown ni. Tau whitu mo tu osi ai awha. Pana ai whai ai whi pota ano aki. Pana ku whai kore kone ke whai whikau. Ke pe lava tokoni mai. Moha ne kau tokoni. Ke whaha pōpota anoa mo e whanau ako i he ngahi ako kehe. I kamata, dai mahina pepe na mau tau mua pe ke pot ngau e ako, ko hi ngā pe uia e mau. O mau mawhai ki ai. Panai tau tuku atu pe ke toki whai tutu ni pe whai whekau. E ne whanonga tu koe ni mo ne polkalama. I hono whenga ke ki i whasisi e uesia. Mo i whia e whanau ako. E osi koe ni ai lockdown ni. Tau te whito ke lahi ngai whamatala ke. Lahi ngai whamatala whaili whia ke. Oku nei asi mai e osi pe koe nei lockdown ni. Mo lotonga lockdown ni. Mo ai aha ngahi tari mo whakaloto lahi ke whanau. A ngahi whehu i lahi. Oku he nau whakau he osi koe ni. Ai lockdown ni koe ni ai whonua. Pa waiwhi e whamalo he ni ka pensimani ngahi ngau lerei. Na e whahauko koe ni he ngahi api ako he polkalama siwa. Nā mo pongpongi ni e ku koe ko hingai ni a penda kai ki toka mahu ngā ia hau whakawhe. Ka nau aga ne huo whai kone. No toka ngā i koe ni peko hae mea koe te wahe ai. Pau mana tu i hake taimi na e awhea ngai a peni i aplau tohi ngare ia, GPS ngare ia. O hauai e whanau talanoa mai nau polkalama, siwa mo nau ngahi hiva, nau ngahi vesi lau loto. Pea tuai e kukume tohi tapu ka ui atu e, ai ki reka, e ki uhike ta. Ke ki hawangi o whakamanat mange pe ko haka ai vesi wholofola na nau wahe. E nei wahe nge he whai whekau ka nau tolu he nau polkalama siwa. Panane lau mauloto mai koe ai siwa ulaki vesi hiva. Tupe mua ke utoi whakamanatu atu. I kai kou kouna koe ke loto toa mo tuu karikari. Oua teke mana wahe pe aua teke tairiri. He ko si ova ko otua tene ia te koe. He mea ko toa pe o ke alu ki ai. Whanau kaha mea teke toa pe take away me he rea he pongpongi ni. Ko tui mahalo ko siwa uraki vesi hiva. Pake tūloto i ki vesi wholfola ko ni. Hange pe koe whakaloto lahi. Mo whahau koan koe ni eiki. Kia siwa ke nau tō. Ke nau teu kolosi koe ni ka wai taha ko sio tani. Mange pe nia ko hatau teu kolosi koe ni he COVID tahi wā mono ngai haa. E oua teke ili whia ha koho o tua tene ia te koe. He mea kotoa pe o ke aluai. Koe nei whia, koe osi e lahi mahina lahi. Ai kei mana tu e ki uhikini. Ai vesi wholfola nei oange he whaiwhi kau. Pako tu ia o koe hangea testimoni. Ki he aonga pia moe lerei koe ni ai polkalama koe ni nei whahoko he whaiwhi kau. I ngahi ako koe ni nei lava atu ki ai. E otu tongani. E taim tatau pe e whanau ne whamanatu mai heni he ulaki Ipseli a Paula ke kakai kolinto. Wahe ongo fulu vesta tolu o ne pehe. Ko te eki ke mo ua ki mo tolu iha whainga ahi o tai hoa mo tangata. Ka koe otua koe toko taha kwhai i he nerea. Pa ikai tene whangofuha ai ahi ki mo tolu o makehe atu i ho mou mawhai. Kai kehe tene ngauhi whataha mo ahi hono hao anga me iai. Ko uhi ke lava hono kātaki. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And what God is faithful, he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Ko ila tō lahi a motol mahalu saenga mo lea whapalangi e lea whatonga ko hinga pia no vai vahe atu. Ai ki vesi wholfola koea i whakapalangi mo whakatonga. Ai mahu inga koe ni. Ke iloi pa ke tui ki ho o ke malohi whiunga. Ke malohi whiunga ke tau e whiri. Pe ko COVID tahi wā, pe ko ha awha, pe ko ha whainga taa whakai natula.
E kai ke whaangofua ho tau e ki ha ahe i kai ke lava o matu waki. Ko ki message e ni ke oa te mo ili fia. Oa te tau mo ui mo whai tōtōni ake ili fia. Tau whai tōtōni, whengawe aki, wheofa aki. Wa mo whetroni aki ai poto mo ilo o whakoloa tau tolu e eiki. I he kunofo koe ni, i hono whekau i au, he whai whekau, ke ulere mai pompong e ni ke whātoha toko ni. Nau, wakai ai pe koe hairi fia. Pe koe fia he nge lea whapālangi. It turns out, fear not. For lea koe fear not. Supposedly is one of the most common repeated phrase in the Bible. Koe oua te kei rifia, ai fo ise e tesi, o kau e he lahi taha, i hene tautou asi i he tohi tapu. O pau pehe, mahino hei kai ke asi noa ia peheni, pe tautou repeati peheni, ai fo ilea koe ia. Ko ilo oku mahino ange, ai whakauhinga a peni pia mo e Palestini ako. Kako e foi mea pene au ilo he motuani, o mahino, o awhio e he otua e lahi ai ahi, mo ngahi mea whalirifu peheni, e whekuki mo ki mautolu. Mo ki tautolu koe ni, a kau karistiane. E hono tautou whakamanatu mai, ke fear not, ke oa te keiri fia. He opau, na kaike ne awhioi, te ke tau mo whaingata. O opau e kaike ne awhioi, te keiri fia. He kaike tautou whamanatu mai ia, hange koe ko glane nai, ke fear not, ke oa te keiri fia. Tupe mua ke ki, whai pe mua ki tā noa, pahufanga pe, mua hufanga pe whatapu. O ki tā noa pe ke whai ai kia ki mautolu, whatu whakau pe. Wa mau ai pe hatau ki maari e ia. Nei ahoe taha, nei atai motua, ko hen mei hasini. Wata hen mei hasini? Koe ka motua hasini e nia. Nei motua nei alatu. Nei alatu. Whakau ki alo Eva. Whakai motua ni, aho whawhain te alo Eva. Alo Eva puhi e ne whawhui paluni, whawhui paluni la lahi konu, te hekai, Ngahi aho whokia ko te whawho whapehe koe e a, mo la a, mo mea pehe, pe motua, te alo au ki Eva. Uleva ne whui paluni, hekai motua, alo e ne whui paluni, Puna tu whawhofa, angilere matangi, alo e motua, arifu koe ke malu e fiafi, tok whatonga e motua o kuhe. Koe ke ne ilo e peko whewhi tu o kuiai. Pea ne no forewa o whenga mai rewa ke kumi mai, ha whainga landmark peko ha wheitu ke la vai o mauai ai direction koe ke he wheitu nei hau mei ai. E ne whai whonoa mai koe ne parun, o whare peu si o hifo ke ki lekau, ki tamasi, mahalo mei koriswewhine mahalo mleana O ki tahine, sorry, ki tahine nai. O kulue hifo i hala. Pea ne, patu pea alu, patu lue mai ki reka tonga haida. E ke atu lewa he tō tahani me he maru arifo i palun mahalo mita hongo fulu me kele. Ko ngā fukai lava rea ki o ne kaila hifo. Ei, kadaki, o ki he tama, te lava nai o whahino mai, ai wheitu koe ni o ko whi alu ki ai. Peko wheitu koe iahe tai nimi, helo nau lava ai o ilo wheitu ton ki o alu ki ai. Nai tu rewa ki rekani, sio ki o lunga ki he whoipula, sio ki tangata, sio ki lalo, pane pehe hake rewa ki he tokotahani. Marapure, o koe o ke i he whoipula, mita hongo fulu me he kele. Pe mai he tangatani. Ko tui maru ke tama scripture unioni koe, O mare whakere kapta, i ka meu ke i loi ko tama scripture unioni au. Technically, whakateknikare mo oni, tonu au pito koe. O ko e whoipula mita hongo fulu me kele.
Kau hala ke aonga hui whai noi noi taha kau. Tai mlahi fo whalai fo lau ko ngā. Ako mauloto te baseball fola me CNS ki whakaha. Ka kohono ngawe aki. E hangi ko lau ko nai matapure. Hono ai ke aonga. Ai ngahi ilo whakateknikare pehe. Ko tui ko hinga e mea ko nai motuan. Nai lau hi whao ne ilo. Ko ki leka ko ni ko ki leka scripture inon. Ko tui a peni ko ki kau e whakataha e ao ni. Kai ta foka greba le ka o tangi motua. Io malu ye mon ko ki tama scripture inon ya. Ka ko tui ko tama fonga fale ale ko. E mai mo dai. I see over them kana ke iloi. Algo he ba ha ko tua ki ya. Ko ki ka mai mo tua. Ai ke la pa me ko toi pomu e pe a o e. Palang mau inga pito pe hono ako mauloto e tanga baseball fla hango lau gen nai. Pau sa ngo no ngawe aki ngai tal fata ata ko mai. Pau sa nge pe e te nofo fa lau loto ke ngai fol o toa o mo de ho mo taimi o mo nofo fa kau. Ke ngai me au fatu pulifia mo ngai me mo ho ha ai o mo de ho mo taimi. Ko ia wai pe popo ai motuani. Leo nga lau ai motua ko ni he foi pula. Ke mo hoko ata ngau le rei ko ni. Tau te fito ke ako kono mo ngai baseball fola hange ko e tano ane nai. E o se ngalai mahina fi hau ke mau be uhiki ai baseball fola nai vai vai hange fai fe kau. E nau a yang e ko ni kingere ia. Mahina bio pe te ke tau ma ko vita hi vai tongani. Kau ka pau ya mai ko tau fonuani. O ku tonpe ke o te moulifia. Fai pe haulotu pa ke manatu ai palo mesko na iki ka sosiua. Pe fa manatu, mo fa manatu na Paula ko ke kakai o Korinto. Pe hange ko lau a Billy Graham metaha. One pe ai ko ko manaki o kai fa falala ke na nunga mamani. Ka fa falala ka sisu o te ke liwaki mai. On Fapapalangi, my hope does not rest in the affairs of this world. It rests in Christ, who is coming again. Pagoi mahak frauha, pe fratamaki franatula ya la hoko mai. Ya taimi ngari mole ya amanaki. Manatui ya tang lau ka sel maya I hono laiki ko no sel salema. Wahe tolu vesi wa ua ke wa tolu. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ko u ofa pe a Jehova ai au kai ke tawa au hai. Ko uhi o i kai ke osi e ne fai whaka atui. O nau fo o I he pong pong kotoa ko mea lahi o fai mo oni. Ki tano a whaosi pe whanau, pe kau peni pa moe whainga maari e kon tau po tano ai pe o atu ngai hako naki he Palestini ako e wesilia naka ma a Pensimani. Ke whahoko atu ngai ongongo le rei pe he ki ho kau ngā whanonga kon he mo ui. Ka mo whato ngai ai mahu I ngā koini oi whahoko tānoa pe koi rea. Pe nei ai ki nai whangi pusi na nau lere mai nau lue mai he wao he ahita. Uwao me whatapu. Nai nau hau pe, ai pe tōngi pusi e uai fwoi luo. Tō nai fwoi luo, mao lunga e. Pana whesi o whaki holo ni mahino e kai ke na whaingata alu ki olunga. Pana peke na whainga peke na kaka ki olunga e fwoi luo konu na tōki ai. Ai au ku tu hifoko e ai whangi pusko ni olunga nau sio hifo nau pehe. Main fu loloto e ni kai peke aha whainga maari e ngō ua koe ni. Kai whainga pe au ngi pusin. Na puna, kaka, whainga pe. Sio flewa no kau ai whangi pusko ni olunga pana pe mai. Hei, mo maloloa moa us mahino pe te mo malolo moa. Te mo mate moa I luoni. Fu malunga, fu loloto. Kai ke molava mo ia o kakahaki tu. Kai fai be whainga ngō ki pusin.
Whai pe whanongo ki pusi e taha ki he tautou. Lea mai koni, moi tala mai koni, e whakipusi o lunga. Ki give up, os mahino ni te mo malolo moa, fuloloto e luo ia, pai kai ke mo lava moa, o kaka mai ki tua. Pea tohi whai pe ki pusi e ko ia o malolo. Kai ki pusi le vai taha. Ki pusi le vai taha, whai na toi kai la, kaka pe mo puna pe, Whai pe ne whainga o au ki o lunga. Au haki o lunga. Pehea nge whaki pusta. Ne kai ke whanau me koe mau pehea tu ke maloloa ko mate fuloloto e luo. A koe ka ki pusi e nai tūria. Kai ke te whanau nga mai a ke. Tā nge ia. Si, ko pehea ko se wake ko mou kaila mai ke whainga malo. Ko tui koe morale o tā noa. Ngai tā noa mu whahoko le reipe. He ku malo ini nai tūria ki pusi koe ni. Ia pana e whanongo mai. Ei ku lava pe ai o maloloa i hata. Pe hoka i ha mea. Tatu whito i taimi whaingata pe heni. Wai whamaloa tu heni Palestine. Whai whikao pensiman tonga. Mo ki mautol ko toa pe. Ia taimi le rei kon ki tau whatahai. Mo mahu inga kon ki tau maa vai vahe ai. O whataonge pe ola le rei. O mo ngai tau mua ko toa koe ni. O uhinga ho mo whatahataha mai ai. Pe ai ke mo maa waha loto toa. Ka mo whaloto lahi ia mo ka ngā whanonga he mo ui. Ka uofa lahi atu. Pa ko kore pen ka peni. Pa Palestine ia pau pe ku. Tuk pia whainga maari e na waha whiwhihu e whanau. Ka ku talamonu atu ai peke ho mo whatahakoni. Malo au pita. O e ke mai mo tua koe nai alu he. Si tau ngari meri e. Ue, ok. Ko tui ko ngala he ai ngau ko ya kon fai he Palestine mo e fai kau. Ko ia uge ai tafang make he nai fotu he pon nga ko o mo fa fa no pe mahal ka tafang ko nui ko truancy Ai ko va ko ni o ku nai fotu ko na no fo wai na fatongia e tolu. Ko ulaki pe ko fa sisi hola he ako. Ai una o takai hu api ako sio ki attendance. O paula hiria ke hakireka una o leva ke matua ta no mo na tolu. Ko hai uhinga o kai ko uhinga pe ke tau pe ke ai ke tau te ka ko uhinga ke find out ko ha ka ai uhinga o no fa ki tamsi po ki tahine na na la vai o tokon ka na tol ai ko ta fa ko ki he no fo he ako a ko mahu inga ta hai ta fa ko ya ko uhinga o pa leva o no fo ki le ka wa kai leva ko hai me ko ko ki ai o pa leva ko ke ilo he matua o ko ke aure ki apiako Mahino leo ton ke whasio, ke tōni e ki reka koe na waha palparema o koko ki ai. Pe ko aluia ke hata maiki, pe ko aluia ka wheitu, koe ke ton ke alu ki ai. Ai mahu inga, koe ke ngata pe ko hono polisi, i pe hono kumi, i pe ku ife ia, ka ko hinga pe ke toka ngai, ai ki tamsi mo ki tahine, na hoko ha mea ki ai. Koe ta whakerewa e taha ku, koe ko reconciliation. Ai ko hinga ia, ke whenga ke wāle le yang e ngahi ako koe ni i tonga ni. Koe koe ako pia puranga mo e siasi ka koe kātoa. Ai ko whae ngau e lahi ki he ni hange pe koe tāri he ngahi ako ai siasi mo e puranga ke whātahataha mai ai kau mata pure na e whae nau whātaha lahi. Koe ngā pe ke kamata ko nau tolu whuk tau pe he koe kau taki ia o api ako.
Ia pau lewa si o hake whanau, o kusai ho nau wā, mo nau whengau e aki. Koe whaamu ia helo na au hifo mi ai, ngā lerei ko ia ki whanau i he api ako. Ai aku oku iai ai kone nau ki programa, he whea whalai te, ua whamaloa tueni, ke kau pule ako kotoa he ni, hoi mo tuku mai ho mo kau matapule. Ai koe whea whalai te kotoa pe, ua mai kau matapule. Me ngahi ako kehi tongani, o nau ngau e whataha, mo kau polisi, i ono petrol kon, o nau o whenga i ke o e whahake, i api i kolo, i whea whalai te kotoa pe. Ai koe tawhak lewa taha, o kuai lewa ai tawhak ke enforcement, koe tawhak ia une toa ngai, ke tauhi lao koni oe ako. I he taini mi, o pau ke ako ki leka kotoa pe, me he tau wha, ke tau tahawalu. Tau wha ke tahawalu. Koe uhinga pe ke ai hano kahau lelea nge kia mui. Neongo pe ke loto fo i koe mo ke pehe whakahela i ako, ka koe whakaamu ia ke kaka taki atu pe, ko uhinga pe koe kahau koe o koe. Koe uhinga kahau mautolu, ko uhinga pe ki ho kahau lelea nge. Ai ulawa lewa whahasio, ko hamea unofo ai ki tamasi i drop out me he ako. Tau pehe ko whitoko uafe, e tau kotoa pe o ku puri ai me he school system. Pe ku drop out ia, ko whehui lewa ko hae mea uhoka nau tolu. Pe nau nofo i api, pe nau hae nau mea whai. Apau lewa e whutoko lahi pehe whanau ko nofo i api. E lahi lewa e mga parema whasosiale, hange ko whai toko na tapu, mo uke, mo ala mea pehe. Ai whai lewa e tokanga makehi ki ai. Ka koe ki tawhaakia koe o ku tokanga ai he Clafton ni lātu. Apau pe to fe mata fa matala ki ai pa ke fitu taki nge pe ki ya pot nga ko pe ko fa fo nge pe ya pensiman ka ke ki tali no pe ki fe ui ai kai ko tu ko me ale le ia ko ya no to ki sai be to ta no apen pa mo ton mo me pa ka yang ha mo ka fa fo nge nau ngau e fa ta ha e fa fa lai te ai ko tai nim ko fa fa lai te pe ko nga ki fa si pe mo we si ya ko e fa nau e ko ki tai pe ya ko o se ya ko o mai le va ka o mata pure na fi ngau ek fa ta ko nga pe ke tau he me li no ko tu wai fa tong ia la ia ka mo tolu a mo tol whanau koe ni whare lotu ni he aho ni. E mo wha mo whatongi a kono tātara noa ia tuke tukuai ke. Tukuai loto tāngi a mo tukuai whawawaha a kolisi mo wala mea pehe. Ka mo takta no fotokanga ke ako ha mea ke whawaha ka hau lere yangi ka te koe ka umaho family. O tu ko roll ia umaho inga. Wai ke ngata pe ha mo mai o petrol whatah mo ka matapure. Ka ko influence koe. I ho kaunga ako pe ko mahe ni ke tataki mai nau tol ki hala o to sai ange. Oku tatau pe ko tu tatau pe pa mo fai fekau me leana mea ko mau tolu e puleanga. Ula he taimi o mai ai o ku kona ai whanau wako pe ko nau mihi ha mea o ku kaikton ke nau mihi. Koi whakau koi mea koi o mai mea ai koi peer pressure. Neo ngope ko foi toko taha, kau alo e tamai ko ia o whakakou na taha, ke hau ki heo ki mi, hau ki heo ki nipi e, uwhakai whatapu. E ko reality ia ko o ia ko ngai aho ni o ku hoko ia. E o pau hau lewa toko taha ko i mo ngai whakau tau pehe whawareware pe ko whakau pehe, o ni influence ha toko hongo full pe toko taha taha. O tui ko mea tatau pe te ke lawa, ke influence ko ke nau mawahe mai me ngai whakau tai whapoto pehe. E kau ku, I'm not gonna lie, it's happening. O lotonga hoko pe ai tongani pa ko tui alo lah. Kau ku hinga koe ki ai o wai whainga maari e heni ke mo play an active role. Ha whatongia mau inga ko no influence lelei, tātanoa lelei e whanau ke ua te nau wau ke hitu unga ko ia. Ke ua te nau pressure nau tolu, ke nau whai ha mea ukai ke nau loto ki ai. Sai e petrol ia, but at the same time, influence lelei o kaunga ko
ke nau whai tūtūni o whapoto. Kia whehu, teo taimen sa eke mō whehu mai ai. Ai koe mea ko nau tō preacher tuan nai tō atuan nai. O te mō ili fia. Fear not. Kai ke. O pau pe ku ngari meli e tau pōtā noa e hoatani. O watai whamalo e whamari e koni. E maurere mā tā noa tuheni. Peni, nei taha. Ia. Whamalo atu whanau. Banko ulawa nei. Mahu inga pito ho mo whaiwhatongia. Mo influence lere. Mahu inga pito peke mo mai lo toto. Hangai na tau tānoa kia ni nai. Ki he ngahi pore lalahi au ku te wak mai me mua. Kai ke ngata pe he whonua. Kai tau te whitua ki mou tolu koe ni o kei ki. I he ngahi mea whikaku mo i COVID tahiwa. Mo i tau te watu ki he tau wawhai ta uni. Mo i wala mea pehe. Ka koe whaloto lahi peia. Ko whatawangi pehe ko holere atai pehe o mo whiohi koe ni. I he scripture union. Ko whatawangi pehe. Te aha taimle rei pehe ka hau ke tau toi pōtā noa ai. O whatu. Kali keu fatap ke afea tu maaf mati talo tonga. Bago fatap ni ke minister o ako. Helota fia mohanga mari. Ogai pe minister ai lea tau whanua. Koe whau hoko mo e whau. Kui wausia he whanau ai lea mahu inga koe ni whanua. Ka kuhinga ia koe toko tahana ne whai hawhatongia i mua na mahino mo aonga. Koe hoko atu tatau. Minister Honorable Zasovalen. O honga lahi au pita ki tare kita oe tamo ako oe lau te tapu atonga ni ho whai whekau koen ko Pensman. Pepehe ka tek mau tolu o mau popo watu ki ai ne ngahi api ako ha o tuku. Ki whainga maari ne ngok mau lawe i lelei pe ai lahi whao. Ai whatongia o hange koe ako ke mea mai aki. O koe kia ha taime malo lo. O au ke ngai a koe ni ku whaasunga wike. Ke ai pe ngai mea lahi ana ke mei whiri pe ke whai. Pe ai whakatonu hia i pe. Kau ko ke lota lelei pe ke whiri. Ke kau mai mok mau tole whai taime koe ni. Aku mata aku honga lahi au pita. Yang hai mea aku tui pe kai ke whatonga ia he whanaun. Aku ke mea mai o tai pe nota koe ulotonga nowhai ka kai kota pe maman. I he tokanga ikina o e COVID tahaiwa. I he mea ko whai e potunga awe. Potunga awe ako ko hi ko nau kahau. Tupe ke u whakahoko at pe e whamalo lo to honga au pito. Kai e tek mau tolpe ka koe kau taki koe ngai apea ko kotoa pe whakafofonga atu. Whamalo lo to honga. Pea moe tokai ai mea nofo i he loto o e whanau. Whiwhiri pe koe hae mea e hoko atu ki ai. Ko whiwhialahi pe
Matol ko no ku kau ke popo watu o si mau slave ibek matol. Ka ho me mai he ahoni ke kau frata I no popo pa mo fa mahino ke fa nau o ku yai tau me ke fai I he ako ko teu ko hi ko mak fra awala hi ko ne ku we si ai maman ko ta pe pange ko ne me a te ke ai ha puke ai tongani ka ko si fai pe we sia mau inga pito ho me ke lava ai kau e whanau koe ni lau e fola pe a mahino o ku lava o ngawe aki ki he mo ui I ngai mea ke kepe koko toka application e minista koe pusi koe na e turi no te ringa whanau e koe ni upsai pe nau te ringa kamateria nau tau ko nau te ringa whakalau maari e o ku mau tui pe mau toko ni atu ke ui ke lava pe o whai ai ako I loki ako ka kumaino kai kita me ake te ne wesia e nau whanongo me nau ilo ka lava aonga mone au pita pa malo me loto honga I ngai ngau ko toa pe ku whai o ku kai ke pūria e minista o hoko mai ke whatongia koe ni o koe te hatahai e ta utu tu ulai ne kotoa ke whai me au ke tui togon lahi ke a koe whonuan koe ke pūria o mau tawe leleipe pa koe ki whainga maari en I he whai e aptanga koe ni e whanau ako ke mau whakamalo loto honga atu whamalo atu me ako tape ke mawhai ke whakahoko o ku malawe I pe mau tōk whai pe aku mau fia mau tōl koe ku I ngahi ape ako ke he o kai koe ape ako ai pureanga o ku mau osi whapapau koe me aku mau whai ke mau popo watu ke hui ke tau ngā whakataha ko tui kehe ami ha tau ki whanua we can't afford ke tau taktaha lere pe I kai kia whetokoni aki o si lawe ia ki mau tol pa koe pia mau pe hataha ku koe whau o kumalohi ke imu aia pe tau lania te toinga ke lele he laine mahu inga lahi au pito ia kakapau nei kai koe whau ke kia hamanak lele ia Ia tau lea tā koe hoko whau mo polata. Koe polata ia ku vai ia mo tungo fua ia. Ko tui koe mea ke mea mai ki ai. Ke ngāhe whanau koe ni. Ke hiki me polata o whau. Wa mui atu ke mea koe mahino. Mea koe ke amanaki ki ai. Pea whataha pe ia pea mo e ves wholofola ko ke mea mai aki ke tokanga, whai tokanga ki ai. Ke ua mana wahe, koe o tuai. Mautokanga o pita ik minista, ke tō loloto ke whanau koe ni o kehe, ho tau tala I tonga. Pea ku iloa pe historia. I kia hawhonua ena e whakaukau pe hono taki o nam hono tui. Ke whoaki mua, ke hoko koe kakai o hewan. Mea wau kai ke lawa ia o alunoa pe tonga ki hewan. Pau ke alo aki e mo oni ai wholofola. O whiawhia au pita I o mea, pa mo o poupou koe mo oni. Iwa e lau noa pe wholofola ka ke lawa ia ngau aki. Ke mea koe nei uhinga, ki ai ako, pa mo e lotu o tau whonua. Au whaamu pe ke tolo loto ka te nau tolu, ke ha tau ki whonua. Koe ki aha whonua ia e tofi a ki he otua. Ngata pei tonga. O mau whiawhia I he poupou ke hanga o mea mai ake pongpongi ni, ke whanongo ke ai whanau. Ke tā mea ke. Mau turi atu ke fua tatau mo e whau koe na o ku taulani atu ke ai whanonga. O mau whakamalo lai. E mau tui, koe mo oni au pito.
Koe ao whangatuko e whanua koe ni. Ka pae aha taki koe ke lawa ia o piki. Ki he mea koe na e fua ki ai whanua e tautu i uraki. E hange ia koe motua wharearea koe ni na ke... na ke mea ki auri a he pea tuku aki e toi ngai. Ko tui koe talanoa koe ke te ngalo ia te kumauto katoa. Me mau whanau ako. Whawhetai koe kawinga ko fotu ho ki whaiwhekau koe ko pensiman. Koe apitanga Tevita. Ko no uho. Koe tua kou ku tau kau mo ia. Koe tua ikuna ia. Mau amana ki lelei au pita ki e whaiwhatangia ku ke tataki koe whau. Kei ngofua ke hoko ha whau mua polata. Uingai au tau popo wai whanau. Ke hoko e whau mua whau. Ka mālohi e. Ai taki e whonua. Ko wha amu ia. Koe ko hatalai hanga mai ni minister. Koe rea mo oni ben. Nge pe koe rea mo oni a pensimani. Ke ka ataki pe ka koe tutuni koe pensimani ke alo a ai ko mongahi ako. Ta koe foku alang pe mo pensimani a tutuni ang kau hembe alai. Pau tutuni awa pensimani. Ko pau ke kau katoa ha ako pe asiasi e whainga maari e ki ai. Ko iok mau. Ia e ko sirio ai kautare kita ngai ako. Mau whenga au pita ke ngai whakataha ke rerei whaluk fua pe. Ai whanau ako. Ko iai ka pau pe ne teki ke meai. Ko ku vete atu ni ka te koe ai. Ko i whako ku pehe pea pensimani. Whakawa pea pensimani ke hau pui mai kau. Pau ku pui le wau ki ai koe. Mea pau whai mea pensimani. Ko whai rerei pea ka pensimani. Kai ke, pa fia au pita ke minister. A malo lahi atu. Ia be me ngai whau e ki mua ia koe. A fia mea pe e koe. Hak mau popo atu. Ngai ngai lahi koe nuku ke hanga o whakahoko. Whaka fia ka te kumauto. Hela pak fia ngai pot ngau e pule anga. Pe ki u fulawe i au ki ai. Ka koe au ko ke whakahoko. Talpe me he o hoko ki he patongia koe ni. Pa kou tui pe. Iai pe ho o. Iai pe ho o ongo. Whangai whatapu. Koe Sevani ti koe civil servant. O pape ke whai e ai ngāwe o koa matau. Ko hui koe kakai ne taki. Koe wheitu unaia. Ka wheitu unaia. O pau ke taki. Mālohi. Wheunga. Ke nehanga o take kina haputolahi. Pa ngatai ka koe whanau. Pa koe ak mau whawhetai lai ki o tua. Ie uki uke whai ki ako tau whanua. Pa koe konga peni ai popo watu ai ngahi ape ako. Ke ngawe. Koe whenga e whanau koe ni ke uai tūri e te ringa kakato. Kai lava o whaatata te ringa mo ongongofua e loto. E ka pau e tui pik taipe ki eiki koe ni oku lau ke ka venga. Pau pe ke ikuna. Tatau ki ngai mea ku ke whaamu. Ke au sia e tau pot ngawe ako i tongani. Koe maat pe pa mo i tala munu. I whataha pa mo whamalo lo to honga koe ni. Tau mua ki o tua. Nang ai pe ia o taki. Ai whai e whatongia kai munu ia. Ai fu hako tupu koe ni. O ku whalala. I patongia o whahoko e wheituna. Koe o mau whamalo lo to honga atu apito. Tuku mai ho whainga maarie, kua ni ko wau ia ho ata, ka ko ke tuku mai ke mau inasi ai. Ko koleheni ki whanau aptanga, mo whamole mole ka mo whapaspasi, whakahonga ake. Ua ki ai, ko o mo whakapapau e ahania whai atu, o na ke hoko koe polata. Koe whaungai ne whau. Kai ngata he tala, kai whai e whatongia, ke lelei taha koe kua kakai ke. Koe koutuko atu, hoko, ai whau mo e whau, o whalahi atu. O katako meha korunga ke tau
Hiwatuku, whaangea wonongo fulu e fulafulahimi, wha nonoa, kore atu ke punake ke huai tu oua mai. Tau kau ke whakamalo ia, ai tamai, alo lau marie, kau ai kakai o langina, kau mo mamani fulipe. Tua mafi, mau whamalo atu ke te koe, i hei kona e whatongia e pongpong koeni. Koloa ia ai hako tupo e whanua, i mea ko whai he eik minista o e ako mo e ako ngāwe. Ke whakamanatu ki he whanau ako, ko e ako ia, ke lau e tohi tapu, pia koe kai ko e lau pe, ka koe mo ui aki. Pia ke whakaaonga e mo ui ko ia, ki he nau mo ui whakasino, whakatamai, mo whakalau maari. O tua koe maulotu ia, me aptanga tau te vita he pompongini. Teu ia kau te vita, ke nau lava o makata ia ngahi kolai ate kotoa be. Every David must stand, and every Goliath must fall. Koe tu ia mo amanak lelei, pia koe ia e teu tangata mo e teu whiwhine e kufai, e kau taha lau tohi tapu, ma e hako tupu e whanua, mau invest he tau tupu, koe uhi, koe kahau e whanua. Pea koe keresia e ki ko sisu kalais o whalahi atua ke tau tamai whio he me lau maari e maa oni no whia te ke mau tolu ko toa peo o anahik ka e whai peo ta ngata e meni. Malo o pito. Kata ki mai kau matapule lahi, kau Palestini, o kata ko lava mai lololo mo ek minista, fafofonga ki tau tolu. Malo.